sebatas sami petunduk malih sareng iraga Titiang Intan Pramita, Titiang Dayu Mega, dan Titiang Eka Kurniawan. Anda sebatas sami sareng mangkin iraga jadi melek ngerorah uning napi nike gering upas tahun. Inggih, akeh sane maosang indek gering upas tahun punika sane ngiyusin punika raris. Nike mahawinan iraga patut nguningin gering upas tahun itu ring usade raris. Rare ring Bali punika kasengguh bayi utawi pianak sane durung kelih. Rare mawit saking umumnyane, rare kaartosin inggih punika manusia sane matuh ngantos 2 bulan. Sang rare punika pastike nenten status kenak. Kawentanan cihna sang rare punika sungkan. Skadi setate rewel, ngeling, miwah uyang. Kasarangin wenten nyanis skadi punika, peran ramo punika pinih penting risajaroning kesehatan sang rare. Kawentanan gering saning nyusin rare punika skadi imbanyane keni gering upas tahun. Gering upas tahun punika pinungkan utawi gering sane akeh saning nyusin kekebalan tubuh. Upas tahun utawi sane kaloktah gering dermatitis inggih punika sora pinungkan utawi gering saning nyusin kulit sang rare. Kasarangin kawentanan gering puniki, peran rama pasti kepatut sayaga majeng sang rare. Mangda gering upas tahun puniki nenten rat nyusin rare. Akeh raramo sane menangani pianak nyani yening sungkan puniki pasti ke ngajak ke dokter utawi numbas ubat ring apotek. Nanging patut was-wasen penanganan kawentanan gering kesarangin ubat-ubatan poleh ngawinang fatal utawi ring pertumbuhan sang rare punika yening nenten kaicen dosis sane patut. Skadi imbonyane puniki wenten artis mawasta Monaratuliu sane pianak nyane keni gering upas tahun. Nah, ring lontar usada rare puniki salah satu solusinya nih. Inggihan punika kawentanan indek gering upas tahun puniki napi malih wenten kauningin indek ubat gering upas tahun puniki. Nah, selanturnya nih, jagi katlatarang ring wawancara sareng sang sane ahli lontar nganinin indek ring lontar usada rare. Inggihan punika indek membahas gering upas tahun sane wenten ring lontar usada rare punika. Aye, antos sejangkem nyane, yuk sarangin iraga jadi ngerorah usada rare di gering upas tahun. Jurus tiar saya. Lontar usada rare inggih punika lontar sane daging nyane nyeninin indek ubat-ubat tradisional majeng ring anak cere utawi rare. Kawentanan lontar puniki manggenah ring UPTD Gedong Keptil sane manggenah ring Kota Singaraja Kabupaten Buleleng. Ring Gedong Keptil puniki kawentanan akeh lontar-lontar skadi usada rare puniki. Nah, ring usada rare puniki jagi kaicenin wawancara majang ring pengelola. Inggih, sane mangkin Titiang sampun kecunduk sareng pengelola Gedung Keptil ngeningin indek wawancara gering upas tahun. Inggih, kali Titiang, inggih Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu nggih. Inggih ampuran puniki iraga sareng tiga niki nyelang balanyane iraga jadi mataken indek gering upas tahun. Nggih. Nggih. Sedurunge puniki iraga saking prodi pendidikan masa bali ring Indonesia. Nggih, sareng pertama puniki iraga jadi melet uning napi niki gering upas tahun. Nggih, suksema antuk kala sane ketiba ring Sitian Titiang lain mangkin. Sane mangkin Titiang jagi nguningayang indek sane keseluh gering upas tahun dan kadang dia kita kene. Nah, gering upas tahun punika wadah gering sane kekenyang antuk anak lari yang ke bawah jenis dari minggu. Nah, ring usada lari punika nganine indek
upas gering tahun punika wantah penyakit sani kekenia ring sajroning anak rare minekadi ciri-cirinya ini punika wenten tapi wasane barak-barak ring sajroning kulitnya nih ngantos mekubur awaknya kalau wenten yen bausang sekadi badas minekadi nike nih nah nike yen ning kentenang tapi manahan nike dahat berpengaruh ring sajroning kesekian kewentengan si rari nike karena nike berdampak ring sajroning kehidupan nike biasa nah kita sane manahan yang dan gitu nih nggih lanturan Nggih Bapak, lanturan bijang inti pitaken sane kali nggih inti kepunapi cara ngatasinane dari solusi ini inti penyakit kering upas tahun itu. Oke. Nah, ini indeks solusi utawi tambah sane kaanggen ring sajroning penyakit upas tahun punika manut ring kewentenan lontar saderare punika indeks serana sane kaanggen punika wantah wenten gula sane ka pertama wenten isendrom sane kaping kalih wenten W jero linglang nah punika sane kaanggen loloh usang punika wau inum akene. Nah nika fungsinya untuk menetralisir sebenarnya sajroning tapi asline anggan utawi badan si anak punika. Nah prosesnya nika diminamanten sedaya. Nah menawi nika solusi yang pas ten kita nah tadi makin sampun kewentenan globalisasi sampun wenten spesialis sampun wenten dokter terus kayune nika bakal ke dokter menawi kantor ten kita. Nah niki wata solusi secara tradisional dan kita nih ada mogi wenten pikenong nyane kita nggih Ya, ingat Iya Bapak, jadi alam perang pitaken sani kaki tiga. Nah, pikir gering upas tahun ika berbahaya, yusin rare gitu. nggih suksema ini pitaken puniki dahat becik pisan ini pitaken ini puniki bahaya utawi den yen sane kebos penyakit pasti ke sampun berbahaya nanging yang puniki untuk anak-anak pasti ke dahat berbahaya puniki santukan karena si anak punika utawi si rare punika kan terlumning kewentenan dia akan bisa ngeraos sakit sing tawang karena nika sane ngawenan dahat iraga si napi wasane orang tua utawi ramuan punika mangga dahat urati ring sajroning kewentenan gering taun puniki tapi mangga dan napi wasane nenten sane nenten ke lagi punika mene tadi nah adam si bayi punika kan akan nih kewentenan sadaya ke ini gering pasti ke berbahaya itu mawina mangde ramerna setake murah tiang ini kewentenan puniki lare mangde sayang-sayang sedari ningakin ini kewentenan perkembangan puniki nganten sekali tamu sane sampun rincen ring sajroning tamu yen sampun wenten dikenah utawi pemanggi sane becik nah terus puniki kewentenan sekali pengurus sadar sekali puniki Oke, puniki lanturan bijang ring pitaken ring pinukat niki gejala ring pinukan utawi gering upas tahun ini sekali napi nika. Nggih, suksema malih tiyang puniki ngodarang daging puniki inde kewentenan ring upas tahun ring sajroning preciri dan genten nggih istilahnya yen bausang preciri nike ciri-ciri sane genten ring sajroning lari yen ketiben antuk ring upas tahun puniki. Nah yen mana tiyang puniki wantah precirinya ini sekadi batas puniki yen bahasa Indonesia genten yen sekadi bahasa Balinya niku bidik-bidik barak tapi ten cacar gitu nike mekukur ring sajroning anggan sarirane gitu nah nike biasane ini kewentenan nike pasti gejalanya panas demam nike saling ngawinan pasti ke si lari puniki ngatur terus nangis kadiasa puniki kewentenan nah gejalanya watak kadiasa puniki panas sing terus nanti wenten bidik-bidik kadiasa puniki ya menawi kadiasa punika sane presiden podaran tiang rakyat makin kadiasa punika mugi wenten dikenal ring sajroning kawitan nggih suksema nggih jangan kurang suksema macam ring Bapak kalau Ibu sampun nyawis pitaken sane iwau sampun kawedarang nap kadiasa punika wawancara ring makin Semua Pak Mahasiswa Nggih, kang pun
ring rangan makin untuk para mesanti. Ring Om Santi 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 Om. Inggih, wantah sekadi puniki indek gereng upas tawon saning nyusun rare sane presida iraga Kartayang. Inggih, puputang untuk para mesanti. Om Santi Santi Santi.